Mo fie de por kalame nei yo mātou tamata. Atai mataia. Atai no manatu mai. E ona o whai atu foi ate oisatai. Waso o umai a Melbourne ma Australia woi loa mātou. Pau lea staimi wo mai ai whafo le Unasa Brothers. Ma le au auna le atua. O le ministry lea, o se vision ngai Lord Tamā lea. Long time ago. Ta umai fo iei mātou. A le whatoa a mata. Lawa. Sau se taimi. O nā watu lea so mātou whawtai lau tele mo o tō unga. Ai o taimi nei. Sauni mai le oso, le oso. Mato tong fai fa tino ina atu nei pese fai ona tanga. Pei ona uvai atu le aso anafi. O le aso farele o le youth. O le aso tōna i o tina. A le aso sanei o matanga Tamā. Amen. Whaftai Tamā, whaftai foi e na perform nei a fiafi. Mataia, you still got it, bro. God bless. Ole dei pese fa mai una whaupuina, ole mulumulunga na whai Iesu i ona so. Au mulumuluina Iesu vai ona so. Ai liu seisi tu, ma whai ona liu i lea lofa. Whealofani lea ingo lea tua, a lue whatasi. Amen. Ole ala tamu whai eile, lau sone i whatino i nātu. E yailo na onga tā ua, awa onga tā ua eile whai ua pese. Au ngā mo i tātou le nei e fiafi. Ia whamanui e le tua lau tō whafonga. Hau mai foi le tua e mātou. So
Yesu sofile lani Yesu wewe wanaola utukufu asili no aona bulu bulu